ইডিয়ে জব্দ কৰা ধন বিলাই দিব ৰাইজৰ মাজত। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাইজক বিলাই দিব প্ৰায় ৩,০০০ কোটি টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৃহৎ ঘোষণা। এতিয়া নিৰ্বাচনী বতৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। দেশজুৰি বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ। ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই দিছে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছত প্ৰতিশ্ৰুতি। অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ দিনত সেয়া স্বাভাৱিক কথা। বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছিল পশ্চিম বংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজমাতা অমৃতা ৰায়ৰ সৈতে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে পশ্চিম বংগত ইডিয়ে ৩,০০০ কোটি টকা জব্দ কৰিছে আৰু এইসমূহ গৰীব লোকৰ টকা। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ লগে লগে ইডিয়ে জব্দ কৰা এই টকা যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰই ঘোষ হিচাপে দিছিল তেওঁলোকৰ মাজত মই বিলাই দিবলৈ বিচাৰো। ইয়াৰ বাবে আইনী উপায়ৰো চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে। बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता में खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। অৱশ্যে ইডিৰ টকা বিলাই দিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যি ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিছে সেয়া বাস্তৱত পৰিণত হয় নে নহয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে স্পষ্ট হ'ব। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট NB নিউজ। ইডিয়ে জব্দ কৰা ধন বিলাই দিব ৰাইজৰ মাজত। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাইজক বিলাই দিব প্ৰায় ৩,০০০ কোটি টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৃহৎ ঘোষণা। এতিয়া নিৰ্বাচনী বতৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। দেশজুৰি বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ। ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই দিছে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছত প্ৰতিশ্ৰুতি। অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ দিনত সেয়া স্বাভাৱিক কথা। বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছিল পশ্চিম বংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজমাতা অমৃতা ৰায়ৰ সৈতে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে পশ্চিম বংগত ইডিয়ে ৩,০০০ কোটি টকা জব্দ কৰিছে আৰু এইসমূহ গৰীব লোকৰ টকা। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ লগে লগে ইডিয়ে জব্দ কৰা এই টকা যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰই ঘোষ হিচাপে দিছিল তেওঁলোকৰ মাজত মই বিলাই দিবলৈ বিচাৰো। ইয়াৰ বাবে আইনী উপায়ৰো চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে। बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें
कि जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। অৱশ্যে ইডিৰ টকা বিলাই দিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যি ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিছে সেয়া বাস্তৱত পৰিণত হয় নে নহয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে স্পষ্ট হ'ব। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।